Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, yang dilewati oleh sholawat ini ya Allah, yang membagikan sholawat ini ya Allah, sehatkan badannya, lancarkan rezekinya, kabulkan semua hajat-hajatnya ya Allah. Yang lagi sakit, semoga sakitnya diganti dengan kesembuhan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ya Allah, sehatkan badan kami, lancarkan rezeki kami. Semoga kita semuanya di akhir hayat nanti saling berpegangan tangan, saling menolong, bareng-bareng mendapatkan syafaatnya dari baginda kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ilahi minal afati wan nikmah wa min hamri wa min ummah bi ahlil badri ya Allah. Ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.